नमो रत्नत्रयाय बुद्ध धर्म व संघ थोसंगो रत्नयात दुनुगुलांसे वंदना रत्नत्रयो मे शरणम सर्वप्रति दिशामिधम अनुमोदे जगत पुण्य बुद्ध बोधो दधे नमो आबोधो शरणयामि बुद्ध धर्म गणोतम उत्पादयामि बरबोधि चित्तम निमंत्रयामि अहम सर्वसत्वान स्थान चरिष्ये बरबोधि चारणम बुद्धो भवेयो जगतो हिताय जजलपा नेपाल च्यानल सोयाचना दिपी सकल सुकुमी फाजमी जिपिन्त दुनुगुलान सिलस कुस्ना चरा जी नस्ला साक्य बुद्ध धर्म व संघ बुद्ध अतिथाइमा भगवान बुद्ध बोधि ज्ञान सम्पन्नमा महामानव धर्म अतिथैगु वेकल जगथित्य नीति बियावंगु ज्ञान अथिहे संग थैगु वहे ज्ञान त छेला सीला सम्पन्न जिया जगथित्य नीति अथक परिश्रम याना बिजापी सकल मानव गण पिख जौ चिकपिन सथिका हे दिदुंगल जी थौयागु ज्याजा बारे थौयागु ज्याजाले यला या चिन्यबा बहा मध्ये तढंगु बहा क्वा बहा अतिथैगु हिरण्यवर्ण महाविहार गुकिया त गोल्डन टेम्पल न थ्यागु यई थोहे क्वा बहा ये विषय त काया बचागको रिपोर्ट यबिते नगुदु सोयादिस बहुचा छुया तलिना इंकीको मखुकी छुन बहुचाइ तलिना इंकीको बहा दका नाजागो बहा क्वा बहा 12औं शताब्दी पाखे लिचाबी जुजुपिनीको पाको चाका थगु जुजुपिनीको पुचले खनिदुम जुजु भास्कर देव वर्मा न निर्माण न तगु ख उल्लेख ज्याचंगुदु नेपादेया सोनिगले दुनी यल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 अवस्थित हिरण्यवर्ण महाविहार पाटन ढोका पूर्व वल्खु पश्चिम यल ल्यागु न उत्तर व कुम्बेसन दक्षिण पाखे अवस्थित जुगुदु
हिराथे थिगु मिखादुम लुथे मासुगु वर्णमह हिरण्यक नामक छु बासेना चंगु थासे निर्माण याना तगु बिहार जुया वहे छुया नाम थुगु बिहार याना हिरण्य वर्ण महाबिहार तका नामांकरण याना तगु खनिदु थो पवित्र देवस्थले दुहावनीगु मुलुखा पश्चिम क्वालको पाखे अवस्थित जुया जंगोदु थोहे मुलुखा या जवा खवा लोयापी सिंहपी निम तया तगु दुधासा ढ्वाखाया ट्वालने त्रिरत्न स्वरूप पञ्चबुद्ध मूल्याना जवा खवा प्रज्ञा पारमिता व खच्छेरी रोकेशया मूर्तिपी तया तगुदु लुखाया फसे देगया आकार पौतया उकी चैत्य तया तगु दुधासा थो लुखा बिहारे दुहावनीगु नापाङ्गु लुखा ख थुगु लुखा दुहावनी व फसे लोयागु हे धर्म धातु मण्डल तया तगु खनेदु थो थासा दुहावनी त खापा भैरव खापा अंकित भेलु लुखा वने व लोटासिया टगु चिरंगु चुकचा वै चुकया जङ खव फल्जा व जरु तया तगु खनेदु थो थासा वने व मेगु छगु लुखा वै गुकिया त दथु लुखा न त्यागु याई थो दथु लुखाया फुसे न्याम महाबुद्ध पिने मूर्ति दुठ्याका तगु दुदासा ठोया चुए महावज्र सत्व मूल्याना जबे प्रज्ञा पारमिता व खवे आर्य तारया मूर्ति दुठ्याका तगु दु ठोया चुए झ्याले विभिन्न देवदेवी पि छचालिका चाहिका तगु खनेदु सहिष्णुताया चिगथ ज लिखे तुनासीले महेश्वर व ख लिखे तुनासीले विष्णु निम देवतापि विजयका तगु खनेदु थो लुखा दुहावने व खवे महाङ्काल व गुहेश्वरी रूपी कमल आसन्ने कलश सना तगु खनेदु थुकिया लिक्क थामे योगाम्बर्य प्रतीक ट्वाल तया तगुदु थुकिया लिक्क चंगु ढ्वाखा दुहावने व स्वयम्भू चैत्य व क्वाबाहा द्य या लु देग छगल खनेदै थन जख मनु सवार जुगु किसी निम तया तगु दुधासा ट्वाठल क्वाहावने व वज्र छगुन खनेदु
Sokumi Pazumezupi, Chikmsa Sayatana Diguka, Yalaya, Guabahaya report. Atahe Jazole, Palka Dipawai. Dipalipa, Puwanka report Soyadifai. Uki, Ayata, Palka Dipa. Sokumi Pazumezupi, to Batahago Dipalipa, Hakana, Chikpinta Loskustu. Adhasa, Yalaya, Guabahaya Bisele, Puwanka report Nevitenagudu Soyadisa. पश्चिम सोया राहिला वनेव वापा आजु साक्यमुनि बुद्ध विराजमान जुगु देग छग खनिदै थोहे देगया वल भुना टगु कलात्मक मूलखया गन्धकुटी नामक कक्ष दुने भूमि स्पर्श मुद्रा ज्वम मुसुक्क न्यु ख्वा वम पूर्वे सोया ज्वम साक्यमुनि बुद्ध ख थोहे क्वापा आजुया जख बुद्ध बोधिसत्व पिनिगु मूर्ति नाप्नाप नागराज व विस्क महत्व दुगु अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा पारमिताया सफुन तया तगुदु थुपी मध्ये साक्यमुनि बुद्ध या न्यने वज्रपानी तया तगुदु गुकी या त बलभद्र ढकान सम्बोधन याना तगु खनिदु वह यागु मु लोखाया जख ललित विस्तर अनुसार बुद्ध या जीवनी व लुम्बिनी यात्रा या विषय तकाया अभिलेख युक्त सुवर्णमय बिलपो तया तगुदु देगया नापाङ्गु तल्ला पञ्चबुद्ध अंकित पञ्चझ्या चुना तगुदु पञ्चबुद्ध दुगु पञ्चझ्याया जख झ्याले सारिपुत्र मौद कल्याण मूर्ति तया तगुदु अथे मैत्री बुद्ध चिन्तामणि लोकेश्वर व माया देवी मूर्ति न दुथाका टगु खनिदु पंच छाया चोस झोलाका प्रज्ञा पारमिता पंचबुद्ध खच्छेरी लोकेश्वर थेजापी द्यपी न दुथाका टगु खनिदु अथे थोया जख सिंहनाथ लोकेश्वर न दुथाका टगु खनिदु थासा थोया चोस पंचबुद्ध महावज्र सत्तो अंकित याना टगु खुग तुनाशी कलापूर्ण रूपे देका तगु खनिदु ठुगु क्वापा आजुया नित्य पूजा या नीति मुख्यमा पुजारी या रूपे बाफाजा न तया तगु खनिदु थो मुख्यमा बाफाजा न्याद नशेकया जिन निरतकमा मचाजुई व चीट गाउँमा बाफाजा एत तस्कौ थाकुई गुजुया ग्वाली कठ टरी गाउँमा बाफाजा न तया तगुदु बाफाजा निमेशिया
Sutirishi kaya bohani taka zigo, fukon jayana oyatongo kanelu. To महाबिहार्या बाफासा जुया पापा आजुया पूजा यैमा मुख्यमा पुजारी साक्य कुलियामा क्वाबा भरे जिमा डाइगु कथन्दु थोहे क्वापा आजुया पूजा यैमा बाफासा या त बिचा याए त निकुलिमा छमन तया त अगु खनिदु थोहे छि ढिकमा बाफाचा निया निठ सुठे व सनीले समय सूचित याए त क्वा बहान पिनी क्वालखु नकबही न्याचुक नाग बहाल व इलाननी गजना चाहिलिगु या
थहे ख कलाकृति महत्त्ववानको धार्मिक ग्रन्थ विभिन्न देवदेवी पिनिगु सजीव मूर्ति जाया चोङ्गु टढङ्गु सङ्ग दुगु व यक्को धार्मिक क्रियाकलाप जिया चोङ्गु बाहा चिगुको सोकुमी फाजुमी सुपी चिकपिचा सहाय दिल यालाया क्वाबाहार रिपोर्ट पलासादु थौयागो ज्याजो चिकपिचा येका दिलजी थुगु ज्याजो प्रत्येक बुधबार बहनिशा गुता इले दिसोम्या नेपा च्यानल ताकि सोयादी फै ओहे कथा थुगु ज्याजो चिकपिचा नेपा च्यानल युट्युबे न सोयादी फै जेउ सुना कथा या छता सुजाबे नीति क्वे खनि द्रुगु एड्रेस से सापो तया दिदै ना प्यासे थुगु ज्याजो पाखे बाया वनिगो उजा फना जना नेपा च्यानल निरन्तर सोया जना दिस सुभा